Meghalaya Pradesh Youth Congress MPYC kelasai madani kicing deko terikam hakabatei kicing tap tunu lani kadum jong ka ying darbar thawan bathamai ke jelah modeng diang dak ba persyong nongrem nei kaipot kiblayo pediang nei tra terikam ba fer ke surgar jelah habakran sigilat patai kubor kinongelam ke MPYC bakuntubi President Usamla Adrian L Khan ber Vice President Usamla ban phira ba sayumoj kila ong bo menteri rangba ke jelah Meghalaya konrat ke sangma ulak kedau ba kicing tua kicing tap tunu myong darbar kadei na kicing khia ka te kicing tei dak tu yu menteri rangba pan bu ikai phachung toket dak IIT kauhati haransan pajba usamla ban phirau la bu jingkeli yanu menteri rangba opersyang ban yada dak ba ong ba kacing tua kacing ta penum kadai be na kacing tai dari li mata kepam di kuat penekran hangkan ka jom dute bangi I bo chief minister jung ulaju kran sepantane bangi I bakani redom building collapse dan imut berkeli yo chief minister jung bahaya kata ke report balaai naka IIT kauhati bangi kwa bagani kalong haka public domain dan report bonsen jaka banbatai kadaw iyo ba collapse batan ay kata ka report ikuma kishu bore pala kishu yada rokja takada hal bonsen ro hawa yekli kiwei ban pensyai kata ka tenta I ong ban le homework ki maki takada ni bu kata ka jingkeli tauta engineer ule ayu kita ki contractor ile ayu jangan saya demi Madat sama ba tinda press conference halo kabai baka report jong ka IIT Guwahati kabai baka collapse jong itu ka assembly building kejungi aku kata report ki buong CM it is a 500 page report dia ka 500 page report la should summarize tang report likely sentence ka first buong badan argumenta part E ka diba the dome weight was too heavy, sound adjustment spark hidup. Kebaar, lack of coordination between the designers, contractors and the project management consultants kepada building. Part 2 part biong ba building ibarat mentai minta kata mau safe and as per standards. Ada ka 500 page report tak summarize tam apa line sentence. Ada ba summarize kopit bah. Ketimbang ni summarization jong CM ni ikajin buri bopun kaba kipai ba kini penklip kaba kumi orang presiden ba haban bu pak itu ni ka report dingin na piang ka youth congress na dia ka hungro zongi na kendu pati brio from very reliable sources tiba ai ni pa ka perspektif jong ki designers jong ka building na report pengiyo mengini ni jong thoi ai dan kinjat kimat kiba ni pa pan isu kalau kita report ba IIT Guwahati ki designers ki ongban kalau go statement ki ong ni ka niyo kanan adherence to the drawing issue patung ka drawing ba pen create ki designers ki contractors ki project management consultants ki khamde thing ka ba ki dan ka we ka statement ki ai ba na put ki kadang ka workmanship and execution contract tertiban pada kompensasi kamu untuk tertiban, mat kepalai untuk ini kan kuat nanti kedepan, ke testing facility mat kamdan, pada tak diman exam, pakai dipandang test pada adherence to the strength of materials and cube tests are required for quality assurance.